Apa? Udah gak jadi dicek? Maksudnya. Nah, siap. Kawan kembang sapaku, aduhai melati, si kembang melati, harumnya mewangi, membulasnya diri, membara labunya rindu, mengikat janji dahulu, uluan pian bersatu. Lalu apalah jadi, apa jadinya lagi, kurang nan dirindui, turun ke lain hati. Bataguran hati kada berarti, kadalah maras, kadakah maras, hampian ulun baburang, menangis pilu, basigan sandu. Berharap lainnya datang, meriti isi sadandam, nang lawas riki ibadah.